Eke namhlanje ngizokhuluma ngodaba olukhulu ngoba ngizokhuluma ngodaba oluthinta ingoma ezohlukanisa uNyaka kuKhozi FM madoda. Hayi konakele ngempela ke uKhozi FM ke nizokwazi ke nani madoda ukuthi masikhuluma ngoKhozi FM sikhuluma ngestage okuyisona official ukuthi isona esihlukanisa uNyaka, uyabo? Nezinye iziteshi ezikhona lento yokuhlukanisa uNyaka bayisusela kuKhozi FM ngaliya minyaka. Okusho ukuthi mangizokhuluma ngengoma yonyaka ngizokhuluma ngayo ezohlukanisa kuKhozi FM. Cha, abanye ke nezinye ke cha, ngiyophinda ngikhulume ngazo bengabe kunesidingo, kodwa ngizokhuluma ngabanikazi beconcept namhlanje ngoba phela lokwathi inhlonje uKhozi FM la sahlukanisa uNyaka kusaya ngokuthi iyiphi ingoma edumile nethandwayo. Kwaqalwa lapho kuthiwe iyiphi ingoma edumile nethandwayo ezohlukanisa uNyaka. Nangempela ke zikhethwa imanagement yakhona eKhozini, kubuye kube khona izikhalo kuthiwa hayi ilena ebidume kakhulu irojiwe, yilena irojiwe. Lase kuqhamuka nomqondo uKhozi ukuthi because abantu bagudi emlonyeni ekukhulumeni. Ake umuntu ke akhulume only if naye efuna leyo nto. Kwase kuthiwa hayi ke ayivoteleke ingoma noma yini ke bengabe yenzeka iba nengenamba. Sokhumbula ke nakhona ukuthi ngenkathi ingoma siqala ivotelwa ikhona ke nje enye insizwa yakaNdlovu eyake yakhala yathi iconcept yayo le, but sasingekho ke lapho asokukhuluma kakhulu because sasingekho kwakuyinto zabo. Thina sazi ukuthi nje leyo concept yokhozi ngoba siyibona yenzeka oKhozini FM, okunye nokunye bokukhuluma behind doors, yabo. So njengamanje ke mina ngivumeleni ngisho ngithi ke lo mqondo wokuthi madoda kuvotelwe kwaba umqondo woKhozi FM because abantu bayakuthanda ukukhuluma kodwa umuntu akhulume ingekho into azokwenzela yona. Wake waba semndenini uthola ukuthi kunomuntu walekhaya othi hayi sinenkinga nje ingoba kunemisebenzi engenziwe, mangenzela ubani umsebenzi singalunga into zethu. Njengoba singalunga into zethu, wena ufuna ukungifaka isiphandla, wena ufuna ukwenzela umkhulu, wena ufuna ukwenza isiphithiphithi nje. Bengabe umuntu yena esenemali kodwa ngabe sasibona isidingo saliyonto ekade yisho. Siqhamuka futhi emndenini la khona abazali abazizalayo bethi hey khiphani imali bantu abami kufuna kwenziwa umsebenzi kasibanibani, kodwa lo othi akukhishwe imali bengabe kuumalume noma kuubaba noma kuubani, uthola ukuthi yena ayikho eyakhe imali azofuna ukuyikhipha, yabo. So ithema isiqala ke isishintsha ke manje concept kuthiwa hayi akuvotwe, shuthi lapho kushintshwa icriteria. Ngentanta ke ngiyabona mina ukuthi abanye baya understand abantu into ethi criteria, abanye futhi baya understand ukuphase out enye into to introduce something new. Lento yokuthi ukubabazwe ukuthi uyizwile ishayile, uyabona ukuthi yona sadlula isikhathi sokuthi uyabona ukuthi yona, uyabona ukuthi iyashisa, uyayizwa ukuthi mnandi izohlukaniswa kwawuqagela lokho yadlula. And lento mayidlula yadlula ngisho kuma award khona uthola ukuthi ama award sibonile lapha yako kokoma Crown Gospel Music Awards kuqhashwa kucompetishwa ingwazi. Ingoma yakhona eculwa na ingane encane mase zikhompyutha nomuntu osuke newcomer ku music industry. Uyabona newcomer ku music industry uthola ukuthi lo oyingwazi. Sokhumbula ngalezi azikhathi leziya ngesikhathi soSifiso Ncwane, khona uSifiso Ncwane la khona ayeqhathwe kuma Crown Gospel Music Award ekhaswe nenye insizwa yaseGoli ecula gospel eyayifaka amajazi amakhulu namasuda amakhulu. Ngaloso sikhathi yathi lo insizwa yamasuda amakhulu ithatha indondo ibutha ndibakhala abantu bathi hawu bekumele kube izikaSifiso Ncwane, kodwa mase kuthiwa okay yindaba usho njalo akekho wathi hayi ngisho ngoba ngivotile. Babethi abantu sisho ngoba leyo ngoma kaSifiso Ncwane yona yaziwayo. Kathiwa cha, icriteria yisho ukuthi akube ingoma eyaziwayo. Icriteria ithi akube umuntu ovote kakhulu. Nizokhumbula futhi nakulama award lawa asusumhlundo ngenkathi intokazi leya yami eshadele kaMbatha
ngesikhathi iwola indondo yahlula okheli khumalo ukheli khumalo ilize wakhuluma khona wathi hayi oqala mina ngaziwa kangcono kunawe bengafanele ukuthi kube uwe owine kanje kwa ukuthi ke yonke into madoda isuke ihambisana necriteria esuke isebenza ngaleso sikhathi. So mina ke mangabe ngibona ama-artist, ngibona abaculi, ngibona everybody okhona kwi-industry ngiyangitshela ukuthi abantu bahlakaniphile and kumele bahlakaniphise abantu abangahlakaniphile, kodwa ngiyaye ngithuke mase ngibona ukuthi hayibo kanti ubani ohlakaniphile? Abaculi abahlakaniphile, abalandeli abahlakaniphile, hayi kodwa bonke abanye bahlakaniphile, yabona abantu abadala abahlakaniphile abayi-understand lento le criteria. Omunye ushaye ngazi ukuthi uyayi-understanda kodwa akayi-understand, ngoba into ma uyi-understanda ufocusa kulento eyiyo eyi-criteria. Failing to understand i-criteria baba, failing to understand the instructions, you are not going to win it. Noma ungakhuluma umlomo ube ungakanani, even noma uyongena kwi-exam room uyobhala iphepha mhlambe la ka matric, lapho you need to read the instructions and understand the instructions. If you don't understand the instruction, take your time to raise your hand and ask whoever osuke ekhona ongadile ukuthi sorry ma'am, sorry sir, I don't understand the question 4. Bese uyachazelwa up until you understand. Then once you understand, that is when la uzoqala khona ke usuya ko answer equation. Uma futhi ubona ukuthi uyaphuthuma, you are racing with time, so you don't have any time to waste. The best thing that I can advise you, the best thing that I can advise you to do, just start with those questions that you understand and that you are familiar with. You start with those questions and let those questions that you are a little bit unfamiliar with, just do those questions at last. So awumonye umuntu uthenikezwe iphepha uthola ukuthi he or she is going to waste a lot of times with something that he don't understand. As a result, that thing that you don't understand, he is obstructing or hindering. Akusizi nakwipolitiki uthi sithanda i-ANC thina, sithanda i-DA, sithanda i-EFF, sithanda i-MK. Ivoti elikhulumayo. And into engiyibonile khona ama-officials, yabona, khona nama-activists asuke kuyiwona agqugquzelisa kuyovotwa, kodwa mase kumele kuyovotwa aseyiphuzela utshwala public eyovota. Ama-official and ama-activists awasayi wona ovota asehleli ayiphuzela utshwala, kodwa umuntu egcineni khona isithi noma khona ilokhuzana isikhundla asifunayo. Uma ngabe inhlangano yakho uthi uyayithanda, sekuyisikhathi songakhulumi kakhulu emlomeni, sekuyisikhathi sokukhuluma kuyivoti, because abanye abantu bayathengeka kwipolitiki. Thola umuntu ukhuluma kakhulu kodwa mase yovota uvotela omunye umuntu, and lonto bandla it's happening and it's happening consistently. Lonto leyo into obona kahle ukuthi it is not going to stop anytime soon, because most of people, they are benefiting from such conduct. Yabo. So that is the reason why I took this time ukuthi okay, let me come forward, because ngibonile ukuthi kunabaculi be gospel, for argument's sake, baphumela la benza amavidiyo bazokhuluma ngokuthi hayi ingoma kabani iyona ehithayo, iyona ethandwayo. Hey, ayisebenzi lonto le. Ukhozi FM alishongo ukuthi ingoma emnandi nengoma edumile iyona ezowina. Ingakho ngomunye unyaka kwathi kwawina uDJ Show, abantu basole kathi uDJ Show khona into ayenzelelile. Let me tell you something, uDJ Show baba, leyanto yabo yayihlelwe ngezinga eliphezulu, kwayevotile, and ukuvota kwabo kwakuhlelekile, kwakune budget ukuthi kuyavotwa, ingakho awina. And abantu, uyabona mina ngeke ngahlala nabantu abawu10
ebengihleli nabo beyikhuluma lento bethi hayi ingoma kaMthandeni noLwandlu uNkulu ethi Paris le ngoma funeka iwini. Ngibuza umbuzo oyi1 ngathi Joan u10 ngicela ukubuza ukuthi senivote kangaki. Akho ngisho yedwa uvotile. Ibheda lapha ingoma ekusuke kuthiwa iyatrenda ngoba yenza umuntu wayo a relax angaphushi. Ngenkathi relaxa engaphushi bese kwandiwe emlomeni. Once waqala wande emlomeni wathi nansi ingoma ezowina ufuna iwin wangavota ngeke ize wine lokho. Ngeke wine lokho biswa ngami. Ngeke wine. Nakuma gospel ibaqedile abantu ngiyakhumbula nje impela ama artists amakhulu kuvele kuzowina iNyukhama izithome eNyukhama ithi hawu ngiwinile kubhale ephepheni uwiniwe uqwaqa de DJ Sbu waqaqada oZahara waqaqada DJ Cleo waqaqada oTira uyabona because laba abayitshela ukuthi into zabo sezifree bavele ba relax bavele ba relax they don't put any effort kanti unlike lo mfana lokuthiwa ukhuzani into ayihlakaniphele uma ngabe noma ikuphi le khona uthi akuvotwe bese veza abantu esebevotile uthi akuvotwe aveza abantu esebevotile aveze kuvotwa into yakhe uyenza ibe real and practical bese kuthi lezi ezingapha ngakumthandeni laba bathanda umthandeni bathanda ingoma ngoba vele ingoma yakhona iyahitha nevele lengoma kaKhuzani iyahitha vele lengoma ka DJ Dlala Thokozini nayo futhi le ngoma ka DJ Dlala Thokozini nayo iyahitha vele lengoma etc zihitha ngoba level yazo ke lezo bengisasho lezi nje ezila top 5 lengikhuluma ngayo top 5 lengikhuluma ngayo ziyahitha njengoba zihitha lezi uKhuzani iadvantage yakhe umsebenzi wakhe uyawulandelela umsebenzi wakhe wenza sure ukuthi uyaqikelela ukuthi a day uposter angazi noma ika30 yini akhulume athi SMS ingoma SMS ingoma ngokwenza kwakhe lokho ukhombisa ukuthi wonke ingqondo aka investile ekukhulumeni uinveste ekuthenini afeze criteria bese kuqhamuka abanye bethi hayi ingoma edumile kalo ngicela manje from now going forward uma kukhona umculi othi ingoma kaLwandlu uNkulu noMthandeni iyona namandla asingabe sisatshela ngomlomo asitshele ngevoti manje akuthi maqhamuka umculi nje maqhamuka uJumbu athi ngithi imnandi ingoma kaLwandlu uNkulu negcokama ayifaka indaba yomlomo manje akaveza ukuthi usevote kangaki maqhamuka ukuthi na athi imnandi ingoma kaMthandeni noLwandlu uNkulu faka indaba yomlomo akaveza ukuthi mina nguthi nazungu ngithi le ngoma imnandi ngisho ngaleli voti lami maqhamuka mina ngithi hayi sengihamba nomculo ubani imnandi ingoma akufanele ngisho ngomlomo kufuna ngisho ngevoti lami ukuthi ngalama voti ami awu200 ngithi imnandi ingoma kaKhuzani lo umculi engithi ngiyamsupport ngimbeke emathubeni lento khaba ingoma imnandi iculwe emathaveni iculwa kuphi ukhozi alishongo ukuthi lifuna ingoma eculwe emathaveni alishongo njalo luthe lufuna ingoma ezovotelwa kakhulu angifuni makuphela competition kulokhu kuthukwana nokhozi la kuthiwe liyagwazelwa kuthiwe lunje kanti abantu abahlakaniphile to understand the criteria ngicela nabaculi abanye bakaMaskandi makukhona uMaskandi omsupportayo musa mfethu ngoba siyakwazi umsupporta nje kodwa umthandi uthi umsupporta kodwa siyazi ukuthi unomona ngaye nawe uyafisa uba uyena ithi umsupporta ke khipha imali yakho ungamsupport lokho obuxoki sikhathele phela abantu msupport khipha imali noma ukhiphe nje 1000 uthi mfethu ngithenga i-airtime ye1000 ngizokufakela amavoti sasenze njalo thina kusakhona indidane masifuna iwin sangangibabiza bahlala kwami ngithenga i-airtime ka60000 votela indidane ithi noma ngingayi mina lapho kuyabalandeli bakhe ngisale mina
mayibona ukuthi ngathi ayinayo ishow imince kakhulu iphinde ifone wemfana awuphinde ufake phela lapho noma oku 15,000 indlela engimince ngayo ngithi ayikhuleka uthi ngigaxa amavoti ngoba kwashaya u9 for i-cut off i-song of the year ngiphinde swagaxa amavoti iwin kukhulunywa ngamavoti pho lezi nje ivele sibawuze ngaphandle kwamavoti ziyamsapothaja lo mculi eziziyamthanda ziyamsapothaja fundani ifundo lapha kukhuzani ukuthi bengabe uthi abantu abakuvotela abantu abavote ngoba banamanga abantu bethi bayavota abavoti akavoti umuntu bese yakusendela uWhatsApp lonto izokwenza ukuthi nawe ukwazi uku-interacta nabalandeli bakho uyeke nawe uma umculo ukuziba uWhatsApp babalandeli bakho nawe ngoba manje sekumele bakusendele ukuthi ngempela bayavota sekumele uposte ngokuthi vele awubavuli oWhatsApp babalandeli bakho ngeke uzubone noma sebekusendela kodwa kuliwe ngomlomo kanti mhlawumbe abanye abalandeli bayavota ngiyacela bengabe uyikhawe bekuthanda abalandeli bakho ngicela please bavule oWhatsApp abalandeli bakho noma nje ubavule bese nje lokuzana ufaka nama emojis lawa noma ahlekayo noma ajabulayo noma aphakamisa izandla noma athi kanje umlandeli ujabulela leyo nto because uyabona ukuthi nawe uyakhombisa ukuthi uyibonile into yakhe umlandeli uyazapha uWhatsApp uzibona ukuthi uyibhoza fusak ngikhuluma nawo wonke umuntu lami na wonke umuntu mina la njengamanje la kumele abalandeli benze the right thing abalandeli they can die for ikhawe labo bonke kodwa ikhawe lakho kumele libe umholi kumele lazi ukuthi ithini criteria akufanele ikhawe lifaka abalandeli ehlathini lithi hayi khulumani kakhulu nithi ingoma eright cha angahambi kanjalo ikhawe alenza ama meeting libatshela abalandeli nithi valani umlomo akukhuluma ivoti madoda ngoba okhosini lapha iya auditwa le competition yakhona ngezinga eliphezulu baba ayikho into yokwenzelela nayo ayikho yokwenzelela iya auditwa baba kunabantu abaningi that are involved in auditing and kunabasakazi nabo abasuke bene interest engomeni ethile befuna ukuqikelela ukuthi ngempela yonke into ihamba kahle ngoba bakhona abasakazi abachemene engoma ethile engeke bavume ukuthi umuntu wabo uvele kwarodwa nje nabo they make sure ukuthi yonke into ihamba ngendlela bengabe ukuthi if you don't know let me tell you if you don't know yabo yonke lento ihamba ngendlela yakhona nangezinga lakhona bese kuzoqhamuka nje abantu bavele bakhuthe abayithandayo that is why ngithi mina into ebaluleke kakhulu edlula yonke into musu ukukhuluma ngomlomo hlobo khuluma ngevote fana naye umfoka Khuba ngisho ungabheka manje ama post wakhe lapha epage lakhe yonke into ayikhulumayo uyakhulume aphinda post abantu abavotayo akhulume abantu abavotayo mase kuzongena labantu abamakethe nayo athi umuntu hayi sifuna kube ile ngoma kodwa akavotile ngisho kanye lonto izokwenzani izoshaya iartist ngestress egcineni bengabe lingasawini lithi hawu ibidumile ingoma yami uyabona nje mangaqhamuka abantu manje abathi hlule kanjani ibidumile ngiyobotha zidididi eziraise lonto kobe uyinyoni mfana wami and nomuntu omsupportayo bengasupporta lo rubbish kobe uyinyoni futhi naye ngoba kufuna kuthiwe hawu the only complaint ongayenza ukuthi sihlulwe kanjani sivotwe kangaka sivote kangaka sihlulwe kanjani hayi ukuthi sihlulwe kanjani ngoba kathi thenda kangaka isebenza ngomasimba lawo sihlulwe kanjani sivote kangaka bese ke nenzani bese nicela ama results auditiwe from SABC kuKhozi FM ukuthi unumber 1 ube namangaka unumber 2 ube namavoti amangaka unumber 3 mangaka bese niyabona ukuthi nivote kwaphelela la ingakho phela ngoba bagqugquza into yokuvota emsakazweni baze bathi even umlandeli ovote kakhulu naye uzoba neyakhe ireward bakhombisa ukuthi sigqugquzela ukuthi vala umlomo vota pho lezinja phela zenza ama video la into engidina kakhulu nomculi uqhamuka ezokwenza ivideo la ezochaza ingoma emnandi sihlangana lapha nengoma emnandi ngoba sikhuluma ukuthi akuvotwe you guys you must learn to understand and follow the proper criteria if you don't follow the proper criteria at the end of the day you are going to complain for your stupidity
for your stupidity. Even at work, bruh, you must understand the role that you are supposed to play wherever you are, wherever on that particular institutions. You don't understand your role. What is it that you need to do? What is it that need not to do? When you angena nje. Ukuthi ngithi angikhulume lento because ngibonile ukuthi abantu abaningi they invest in talking. Kanti ukhuzani number 1 nje aka invest in talking. Ayavota le nkonzi le. Mina ngangwadla amandla omuntu mina baba. Mawunyaka futhi fokofo anginendaba. Iyavota le nkonzi leyana umavotana. Ukhuzani umavotane uyavota futhi we understand kangcono lento yokuvota. Mina into engenza ngiphasa esikoleni ngiphumo number 1. Into yokuqala engangikade ngiyenza eyangenza ngiphumo number 1. Ngangikade ngenza sure ukuthi manginikeza ihomework ngizoyenza ihomework. Bese kuthi kweyami textbook ngingagcini ngale homework enginikezwe ukuthisha. Ngiphinde ngiqhubeke because ngiya understand ukuthi sesikuphi nesyllabus. Mase ngidila naleyo syllabus leyo ngendlela yami. Uthisha wayethe fike ezofundisa mina ngangisuke senika ahead mina. Ngangalidwa uthisha mina. Ngangalidwa imina engangikade ngilida uthisha ngoba ngangifuna ukuthi mayisefundisa ngibe isiqenge ngiphakamise kakhulu eklasini. Ngangizela yonto mina. Ngangiphoqelekile ukuthi ngibe ahead. Ngangizwana nabantu abahlakaniphile abasemaklasini angaphambi kwawami khona bezokwazi ukungifundisa lokho engingakunderstand because lento zamathutha zazikade yabona zingakandi ngalezi zakhathi zethu. Sifunda thina kufani namanje. Uma ngabe unemali manje you can make everything easy and possible, even the something that is impossible you can turn it ukuthi ibe possible. Yabo. So that is why namhlanje let me take this card lesi like ngikhulume nje ngideqa amagula ngalo daba lokuvota le ndaba zalama artist athi bengabe aqhamuke la azokhulume ngilalele ngithi ngifuna ukulizwa le artist ukuthi lizothi selivote kangaki. Hayi le khulumela nje futhi uyabotha elinye lifakwe imali lapha ngaphambili ukuthi hamba ongincoma. Baba lalela baba akumotivate wala. Angimotivate la kufuneka ivote. Yabo you lead by example. By example. Uma ngathiwa mina manje ngisupport uMthandeni ngithi hayi uMthandeni ingoma yakhe imnandi nani ngeke ngisho ngomlomo ufuna ngifake imali. Mangithi ngisupport uKhuzani ufuna ngifake imali. Yabo ngoba into engayifuni nje futhi ngiyongena futhi noma sekuhlukana uNyaka sekuthiwa nansi ingoma ihlukanisile zothi zicomplainer ezingazifokhola ngoba ngithi uvote kangakanani. Kobe kusho mina. Kwa manje nokhozi nalo gcina manje nalo manje selithi madoda le ngoma evota kangaka kwasakacima yabo nje into yenza kakuhlo ayifuneki lanto. Once ingoma iyangena ku top 10 futhi leyo ngoma iyakudeserve ukuba lapha. Leyo ngoma leyo idumile ukuthi ayidumile kuwena fuck off idumile kwabanye. Kakhulu futhi. Yabo nje le kaKhuzani ethi umjolo. Yabo nje umjolo lowo inzima kakhulu yangoma le. Zima kakhulu yangoma le. Zima kakhulu yangoma le. Phela vele bakhona abantu uthola umuntu uyathandana nomuntu wakho umncisha imali. Umuntu wakho avela kushiye ngoba vele uyancishana nemali. Athola umuntu ozomthitha kangcono kunawe. Sekubhlungu manje mhlambe kuwena wayecela u1000 usethola umuntu omthengela ama makeup umthengela ama Brazilian usunomona usumbone glow umuntu usunomona usuyaqala manje hawu imali yangimoshela uthando. Yathi yafundisa ukuthi umuntu wakho bengabe sanawe mthithe very special. Into ayicela kuwena uNkulunkulu wakhe. Msupport umuntu wakho bengabe ekhala msuli inyembezi bengabe eshoda mgcwalisele ngoba bengabe ungakwenzi lokho bakhona bazokwenza kangcono kunawe bese uyakhala ukuthi hawu ngamncisha imali le ngoma nje ethi umjolo lowo yiyo le ngishoyo namandla yangoma umehluko ngeke uyilalele bengabe uyingane encane ungekho focus ngempilo ifuna nje ube focus ngempilo. Mina ngisebenza ngemessage ke mina into that is possible into leyo that is possible. Into vela abantu abangena kuyona baphume kuyona. Into vela abantu abaxhaphazile baba. Uma ngabe ungoqo kumuntu wakho baba kunzima kabi ukukhompyutha nomuntu ofika kumuntu wakho enenyuka. Gcwale ngakufakela baba.
Fala kufakela nzima ngabe ukukhompyutha nomuntu ofike nenyuka umuntu wakho uyathanda uthandi baba uzokulalisa epassage mfethu agijime phezulu kwakho kuze kuse umzimba ungangazela ushawa amakhasi gijime phezulu kwakho angifuni mina ngize ngijabule ngokuthi ingoma imnandi sometimes kanti into engithi ngiyayilalela into eyenzakalayo but not for mhlambe i-target market, not for i-target market, not for i-target market. Thola ukuthi ngizocula ngeMauritius khona abangazazi ukuthi yini iMauritius target market kodwa Mauritius mawusothi hayi Mauritius la emgababa bathi awu right. So nje ngiyacela nje ukuthi njengamanje akududula ivoti angichemile nokuthiwa ngicheme nomuntu mina njalo angichemi ifana nakapolitiki mina angivumelekile ukuthi mina ngilale ngivuye ngithi sengiyiqembu elithile fuck off ngeke ngiyenze leyo nto mina kodwa ukuvota hayi ngivota impela nje futhi nango 2024 ngizovota mina uyabona ke lento ethi ivota libe imfihlo yakho kwakwenziwela thina impela ke thina esabaholi babantu bonke kodwa futhi mangimele ngikhuluma iqiniso ngizolikhuluma iqiniso mina ngumholi mina onamandla wasemazulwini angikwazi ukuthi kusasa ngavuka ngithi sengijoyina iqembu elithile ngaphandle bengabe ngiyiscam ngiphusha into engathi iyaconsa ngavuka ngithi hayi nakho ngathi ziyakhala ngapha sengifuna ukugebhela ukuba yikhansela cha ipolitiki inabantu bayo ipolitiki ifuna sidedele umphakathi uyigijima thina ifuna sibabheke spiritual ukuthi kwenzakala ini iyona lo lengidlalayo iANC nje makhona okuhle kwenzayo uyonyanya mawuthanda ngizoyincoma nje mina iMK makhona okuhle kwenzayo noma ucontent idayo ngizoyincoma angifuni mase ngincoma iEFF bathi abantu oh iEFF ngoba ngizoyincoma iEFF ngisazoyincoma futhi iANC ngisazoyincoma ngoba phela baba ayikho into engenabo ubuhle iphinde ibe nobubi bayo ayikho into enjalo baba umuntu ucabanga ukuthi emhlabeni kuba ubuhle kuphela fokofo kusabela ukhule mfana uyingane sabela ukhule uyingane ayikho into engenabo ubuhle nobubi iEFF inabo ubuhle inabo ububi iANC inabo ubuhle inabo ububi inkatha inabo ubuhle inabo ububi kodwa makudlala ipolitiki kuqanyiswa ububi kakhulu sometimes ububi abakhiwa uwe ngeke mfana wena yourself uyithakathe wena wenze into ezokuqhatha nabantu kodwa izitha zakho ezenza into ezokuqhatha nabantu egameni lakho kuthiwa asimdayise lo asimsabotage ibizo lesabotage cha uthi simsabotage khona abantu bezoxabana naye nonto is happening njengamanje inhlanhla yeMK ukuthi isangena and ima ingena kanti vele abantu besebofocuse ezintweni ezimbi sebeyiyeke into ezinhle kodwa ukuthi abafocusile into ezimbi zeANC akusho ukuthi azikho zikhona into ezinhle zeANC futhi mangathiwa ngithatha ithuba nke ngidlale phansi zonke into ezinhle mase ngiyadweba uline ngithi okwamanje ayikho inhlangano esazoka ifike ezokhava lezi zinto ezinhle ezenziwe ANC that is possible ngoba bangabe kukusha kuthiwa bhu sazoke kubangwe ikhundla kodwa kuthi ukubanga kwekhundla ke yabo abanye basazoke bafihle osomathuba angafuni umuntu ugama ukuthi uin noma out abanye basazoke babhayize kodwa umholi wabantu baba ifana noma fika inhlangano izofuna izibusiso King Bhaka eKing Bhaka siya kuma elections sicela izibusiso akukwazi kufika iDA ifuna izibusiso ngithi hayi hamba wina ama elections kuzofika iANC ifuna izibusiso hamba wina ama elections kufika inkathi ifuna izibusiso hamba wina ama elections kufika iMK ifuna izibusiso hamba kufika whatever hamba ayikho into enjalo fika iAFF ngithi hamba ayikho into enjalo kanti nginika abantu lezi zibusiso nginika abantu kanti sike siwabona babandla kungena kuphunywa wonke umuntu benzocela izibusiso kanti ubani ozoyizithatha lezi zibusiso kanti unika abantu wena unika ibihlangano kanti ayikho oyinikezile uyabo uyimpatha nje ulokuthe nje ubusiseke lento ishoyo ayikho lento ishoyo ayikho ngoba mawunika umuntu isibusiso uthi hayi ke ngiyakunika isibusiso
ngoba usufikile sithathe ngeke usamukelo landelayo. Uma kwabantwana bakho bonke kuthiwa sinenkonzo yokukhulekela ukhetho ukuthi libe nokuthula, luphephe, luhambe kahle, ugoqa konke ukuthi ukhetho ukuwina ushiyela kubanikazi bayinhlangano ukuthi ipolitiki nokwazi ukurobha bazokudlala kanjani. Mawungakwazi ukurobha baba, phuma kupolitiki. Politiki baba idlalwa ngokwazi ukurobha. Futhi wena osurojwe warobheka asifune emsindo ukuthi bangalisicefe la lokuthi ngirojiwe ufunana egameni ungayi-understand igame kuyarojwa nje kupolitiki. Bajwana ngengqondo nje ngci nirobhane nodwa enokhuzana yabona inhlangano nibuye futhi nizorobha ipublic nithi sonakhela ukuthi nokuthi kuma manifesto eni vele siyazi ukuthi lento enishoyo yabo uniyasibamba ukuthi asikulalele kahle ukukhuluma kamnandi deep down siyazi ngikukwenze konke ngeke khosla kuyoziphela ithemba. Sometimes lokho bekukhona kugcine kushabalala iyoziphela ithemba ungezakala kodwa si enjoya kona lokho kusikhohlisa kwenu. Uyabona kusikhohlisa kwenu ukuthi hayi sokwenza ukuthi nokuthi ngoba masu umkhohlisile umuntu usebenza kanzima ufuna ukwenza amanga akho buwasho ukuthi awube yiqiniso. Ngoba khona bake bathembisa izinto ubotha ke lento lathi uzoyenza lo it's highly impossible. It's politically highly impossible. Kodwa yena vela yisho bajabula abalandeli. Ngizonenza nonke nithola imisebenzi nizoba nemisebenzi ngoba youth eningi ayisasebenzi ijabule youth sizosebenza izovela imisebenzi kule economy yase South Africa. Ngoba la asishawa ukuthi inhlangano irongi noma inje sishawa isystem esisebenza ngaphansi kwayo le South Africa. Isystem esicompromiseayo. System ngisho ungangena baba ufisa ukuthi ngifuna abantu baqashwe bonke but lokho it's highly impossible because of isystem. Ngiyoyichaza le system ngelinye la ngagcwala ngakufakela ngiyoyichaza ngelinye la. So nje nami ngithukile mangifike esigodlweni thina ke sinalezi igodlo lezi ke bazongizwa labantu abayinkunzi ngegodlo. Ngithukile nje mangifike esigodlweni mangabe ngithi ngifika mina esigodlweni sami kuyaphithizela nje esigodlweni sami ufuna ukwazi nje ipower enkulu lapha iyaphithizela. Manje kuyafika esigodlweni kuhleli ngizoyibiza ngani ukuze uunderstand. Kuhleli idlozi elikhulu. Uyabo? Kuhleli idlozi elikhulu. Yabo? Mahleli how iphi pho i-team lenenye kwathi why isahambile khona esaya kokulungisa concerning indaba zepolitiki. Ngeke ngichaze kakhulu ngoba mangichaza kakhulu kobe ngazi ukuthi khona abantu engibafavorayo kodwa nje kushiwo straight ukuthi hayi isahambile imimoya isaya ko supporter usibani ngathi awu kodwa ke from kusasa ntambama yonke into izobe kodwa manje mawungangena esigodlweni le nto yasesigodlweni uthi mawufica ingekho ipower yenzeka kumuntu uyabona mawumuntu unamandla esigodlweni uthi uyafika wekho kuye ukuthi isakazeka phansi ngoba indlela mayihamba ipower ikutshela ipower mayihamba ubonisa ingasekho ipower uthi awu ayisekho ipower yami kodwa ke kufuneka abe khona lo omkhulu obizwa ngobaba. So mina kube khona ubaba idlozi lami likhulu kwakuthi ke abantwana basahambile. Ingakho ngithi mina nginedamu ngina yonke into and ugobela wami uNkulunkulu ngoba ngisebenza ngengilosi mina ezingingi angisebenzi ngelwane. Mawunelwane nje fuck off. Mangabe ngithi mina idlozi elikhulu qonda ukuthi ipower enkulu engikwazi ukuxhumana nayo nengikwazi uku-attack kanje nayo. Ngeke uze ungi-understand. If you don't get it, just forget about it. If you don't get it. Kodwa bakhona abazongitshontsha ungizwa, abanye bazongizwa bangangizwa ukuthi ngithini. Vele mawukhuluma uhigher grade bambalwa abakuzwa kahle. Abanye bayezwa uyakhuluma but ingayenzi sense into osukuyisho, ingoba isukuyenza kwabaye. That is why we must always try by all means to adjust and come back to a normal level where people can understand easily what is it that I'm trying to convey to people. You know what I mean?
You know what I mean? And I'm not just a King Bag. I mean, you know, I've been through such a lot. I've been through such challenges. I've been through such difficulties, but I managed to conquer them all, you know, each and every steps. You know, I've managed to conquer everything. You know, that's what seems to stand in my way. So they don't call me King Bagger for nothing. They call me King Bagger because ngihambile ngibonile ngizenzile wathi into uphakuda kuyini ingqole ephuqaphuqa imiza abafokazana ngothola ukuthi la bentshise thuluza ngihambe na lifike emini xama uqakile kusazoshuba kusangeze noma yini uma favuke njengedanga abanenge unogwajogwaja ayikhulule kufama khana khanda indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga amadoda awu ngathini mina bathini bona kunjani bengabe kunjani ngeke mina ungizwe thiwe kusasa ngiyavuka ngithi King Bhaka ngijoyine iqembu lepolitiki uma ngabe ngithi ngijoyine iqembu lepolitiki elithile sengithini ngalabantu ekumele ngibasize sengithini ngalabantu abanomakhanda khanda ekumele banqobe kulenhlangano engithi mina angisahambisani nayo sengihamba nale because once wathi ngilenhlangano usushilo ukuthi lenye inhlangano uyisitha sayo ayikho indlela ongayichaza ngayo ayikho indlela uma ngabe ilento le njengamanje egaxelisa ungizwe uyayithanda iMKA ujahe kabe uphumelo bala kodwa futhi uyabona ukuthi bephumelo bala athi uyiMKA manje kusho ukuthi lemisebenzi emingaka eqhamuka nenkatha inikungizwe inkatha ngeke sayithatha lemisebenzi emingaka inikwa iANC ngeke sayithatha uyabona umfana macingwa lapho uyamthanda ubaba uZuma akufani ke nami mina yaziwa nje mina ukuthi angifihli nje umsholozi ngimkhonzile angifihli umalema ngimkhonzile futhi angifihli lonto mina uyabona angifihli lonto angifihli mina ngikhonza ngize ngingabi nenkinga ngisho no president why ngimhloniphe it's because ngithanda uphethe izwe uSirela Maphosa uyena ubaba wethu mina phela ngibhayize mina ngeke ubaba ethe ngizala ngihlala emzini wakhe mase ngithi hayi angikufuni kodwa ngihlala emzini wakhe ngithembele kuyena kusasa uthi angikhanyisela ugesi abuya angigcwalisela vela abuya angicimele ngithi awu kodwa baba wami aphinda ukhanyisa yabo umzali umthanda eright enjalo so nje anginankinga mina ngeke ungizwe mina ngikhuluma kambula Maphosa because uyena upresident as we speak yabo uye as we speak uZuma ke lapho ke ngekungihlukaniseke naye umalema ke ipantsula ke lela baba ngikabeli nje emhlabeni nasezulwini ikhehle bengilithanda futhi yileya ubuthelezi bekilikhonze kakhulu angisho ukuthi abanye ngibathandi ngeke ngibabale bonke but ngibala laba abaseduze kakhulu kwenhliziyo yami futhi angeke nje ungisuse uthi usifika inyoni yangisusa kubona futhi ngeke uzongisuse kanjani yabo uzongisuse kanjani yabo yabo uzongisuse kanjani qala ngakufakela so lento yokuba umuholi ingaphakathi kumina ngoba lento ingaphakathi yabo ngaphakathi so uzothini ke kimi qala ngakufakela mina ngeke ngiyibone nje futhi yabo nje manje ngasho ngathi angifuni ukukhomenta kakhulu ngento ethi ngama elections because ngifuna ukudedela kahle ama comrade wonke adlala ipolitiki kodwa mangathiwa ngicommente baba ngiyibuka kabili lento mina ngiyibuka emhlabeni ngiyibuka ezulwini njengoba kade ngicommente nje ngokusungula iMKA MK bengeke ngicommente lapha bengeke ngicommente ngoba indlela okwenzeke ngayo kuvele nje kwathi phu ngathi hayibo ngathi ngiyafika esigodlweni phu kwenzakalana emhlabeni kwathi hayi kunesimo esikanje yabo lo moya lo ohlukunyezwayo njengamanje usunenhlangano yawo ukuthi register kanjani angihlangani nalokho but it is what it is ay soka mina ngeke ngilongisho lena le mina ngiloku ididisa mina ngizenza impatha ake ngiyenze le nto mina ngiyenza le ngoba mina bangabe ngithe ngiyayenza into ngifuna ukuyinqoba ngiyenza into kuzongishiya halfway mina yale nje ngivuke kusasa sengithi hayi sengijoyinile sengiyikuthi ngizothini emazulwini ngoba emazulwini kuthiwa ngibheke bonke abantu yabo futhi beside lokho kunabantu abasenhlizweni yami that are very close to my heart ngizothini okwami ukusupport ukhetho mase bemkhethile upresident mase sibusisa liyonto thina amakhosi yabona sibusisa uthi ake sesiyambusisa khona uyohlala nezibusiso zethu uyozakhishwa ipolitiki as long as bengabe in charge ebekwa abantu hayi thina siyamhlonipha thina
iyozimkhipha ipolitiki mayisimkhiphileke sekuyodepend ukuthi ngiyamthanda yini enhlizweni yami seze waphume njalo noma nginendaba naye sengingasala leyo nto ke phela yonto kuphela. So nje ukujabula amaphosa yakho ukuthi ugesi ucima ka 100 ngelanga noma ka 30 I don't care ngokuthi upresident I respect lento ngoba nje isihlalo sisodwa sithi president siya respect sosihlala ngone impatha phela mina ngikwazi mina ukwenza izinto ezosibukanisa namanye amazwe mase kuhle kwathina futhi sisodwa isihlalo baba. Noma ungaba nobaba wakho adaka utshwala amemeza akhumule kodwa lesihlalo sokuthi ubaba lekhaya hlonipha isihlalo siyahlonishwa isihlalo manje inyoni ziyazi yona ngako zoba namabhadi isihlalo nje siyahlonishwa njengoba kuthiwa nje King Bhaka kumina bayi ukuthi mina uKing Bhaka uKing Bhaka ilamandla engihamba nayo akwazi ukubona yonke into ngoba kuze kukhale ezinye zenyanga zithi we King Bhaka ubona kanjani yonke into ubona abantu bebanjwe inkunzi ebhanoyini ubona imicimbi yenyanga kuthiwa abasebenzi mabhida ukuthi ngeke iziyenzeke ubona into yoTantalaxi ukuthi lento yoTantalaxi ngeke izilaste ubone ukuthi uRamaphosa uzolithatha ihlandla lesibili ubone futhi ukuthi isilo uMisizulu usazoba isilo irregardless ukuthi kwenzakalani ubone ukuthi unyazi loZulu uyabona mangabe lithi uNkulunkulu alukho wrong ubone ngibona into eningi nje mina ubona into eningi nje mina athi umuntu ubona kanjani King Bhaka ingoba phela mina ngubhaka bese kuba khona nogcobo ekuthiwa uKing bese ngiba nesigodlo esiphilayo ekithi mase ngene kusona kusangokunye silapha ya eKing Bhaka nzama dam emidi ilovo silapho leso sigodlo lesi sinama step isangenele emanzini so ikhona ke imphela ndaba lapha kunesicapha esilapha mase ngingene ngale gcwala ngakufakela baba noma kuthiwa ulo muntu oyitshela ukuthi emhlabeni uhlakaniphe uqedile ngeke ulunge mangabe sesizosebenza ngokwepower ngeke ulunge khumbuleke thina ke izinto sizilawula ngokwepower silawuli ngobuqoki balemhlabeni lemhlabeni kugcwele ubuqoki lemhlabeni baba lemhlabeni imoya yale thina silawula ngokwepower mase sikhulumile ngokwepower njengoba ngichaza ngithi akekho umuntu ongenawo okuhle nokubi ngisho intombi yakho othandana nayo inokuhle futhi nokubi bengabe nisazwana kugqama lokho okuhle mase nicabene kugqama lokho okubi Swengasakhulunywe ngokuhle akwazi uxabana intombi okade uyithanda nibambane ngocicane mase nicabene nayo kucaca ukuthi ngisho ukubulala ngakubulala intombazane ikhulume kambi ukuthi awukaze walunga uzuyibuza ayibo wena besibambana ngocicane wena besikade thina sikwazi ukuba khosi nawe thina besikwazi ukuhamba all over sakemumbi ngaleyo ndlela ingoba isikhathi sokuconsider into ezinhle sesidlulile sekubheka izinto ezimbi kodwa kusho ukuthi ezinhle azikho sikhona kodwa akusona isikhathi sezinhle kufanele bengabe kujatshuliwe isikhathi sekubheka izinto ezinhle hayi ezimbi anikwazi manje sajabulile ulokuthi kodwa wangiphoxa ngomunye unyaka kodwa makujatshuliwe nje you only concentrate on those things that is positive can take your relationship to somewhere you concentrate on those things yes mawuqofu awuyenzi ingqofu